Kidan kata ka ini sukya nama kini wan kini COVID-19 virus ni. Ka message pergi pada kalau ba bila kan di minister untuk mengin long bangita ki bring menisir sem. Namar boleh gidong kam kata ka jingat trailer, gidong kam mengin ya don't take social distance. Di kaik ba batha na ka health department nangi buat gitu ki guideline. Na try kan ni ka jumpa composition no. Pakasulong no hash no atha no apa ba barkhaj adu girong ba stang barkhaj badan na strong tha ba kinya trilang hakani ka por ba filmia de ban ya por khani ka to khubor ham saya ba pinya kumarum de kani ka tai nomor titik kani ka por ba gibun besha elam bakla filmia de ban yang ngai hangta pi dan ke jing artitin na film clean nomor kidan ki doktor hangi kidan announcement man ka por pi clean ki dong ba so nomor kidan in contact dengan man ka ski tinga update iki ka jing shisha kalong kaman kuno tinga try ki pagba hai ki bayo ko whatsapp tek ko por ko bun dai 90% ko por bun dai tinga ong pi pagba phim dai bun ya shakti dan pi kontak ki rong bastong sekretariat marga ngadi ngalong in kontak ki man kasni kapen ngan pha kita kubor ba kumno ki simchar ka head department ki ban nangla shishu ban tip bahadu katno ka jing penkre bat ka jing bit jing biang jong ki jing don kam jong katanat ka kot ka khya haribhoi district menta kasngi uba al hek ubade umantri ka kot khya jong sarkar jala ulawan khmi ya ka CHC umsning harangkat ka jingya sanran lang jong uba Jason S Maulong ubade UMLA jong umsning constituency rangkat ru bat ka jing don lang jong u Dr M Mauri ubade UDM and HO jong ka Ribhoi district nangta i Dr M Lengdo ibade Dr in charge jong ka CHC umsning layadon lang ru uba ar khonghat ubade orang ba sunong jong ka sunong umsning proper a nakaliang jong i Dr M Lengdo ibade i Dr in charge jong ka ne ka CHC ila penpau bawat la hadu menta kampak don ka positive case hapo ka district henry ila penpau ban nakaliang jong ka CHC kila persangkat bala banlong ki bala penkre na ka menta ka jing sumar ladawan ka ne ka jingpang nakaliang jong menteri ka koi ka khya ula kantu ya baro bakin ombu ka mansim jong ka jingting lane ka jingsmit ya ka ne ka jingpang COVID-19 henry ka badon kam ka long ban husiar bat ban sumar bhai lade bat kham tam ban but ya ki jing ptha jong ka sarkar nakaliang jungi kum health department ya kantu bang confirm gitu baro mencuai bade kita ki primary contact kita ke secondary contact hadir bagi ladap ya ban tai ni ke jongki Kimde ban kuslai bagani ke jimpang kamni ke jimpang ga bae ke jimpang ga wisdom ga bala mora ya ke jinge aga yeng asem ndi ke don kape tang ya ga ba kin budin ya kane ka advisory ke ba ai jo health department ke kita ke advisory ga long ya social distancing na ban lumlang ki bre lumlang aju dari ke li ga yo ga hadu na ba suli yo li hadu baro ba lumlang aju kedang ba social distancing ke long ga bari priority Kabar pada berpendin mensat ikiti jungki maman gapor maman ga sigenta maman genta ke side daga sabon te gitu bawan dari sanitizer kita ada sanitizer ki maman sanitizer ki side daga sabon maman gapor but ke ga baham kusan ya ga hagalor kini ke ga self quarantine ya ga bagi di bendon bi aye ikir pa ki baro bagi di song bi aye kadang ban light daga no light dotang no hikam ki bafim la akhir filawan mi jabar ndi kat pa pedang lahi Bursin dari bendon beja po indoor. Song be hayeng tiga di kejingpang kedem na nuru man kita ya kejingkot kejingkia jong jong pide juru junuru. Tiga jingker pa jungi barokhot dam dak ni. Pai pa baro jong ni snong harga district Ribhoi bom di benong panik. Tiga jinglong panik ke penting lu dia baro apa penggelbar jumur lu dia baro pada kinong ni health department dan administration di kita baro ru tinggal ke jinglong panik jongki kapan panik tu dia boro tengim dia belum panik sekawe dia benom berkentai itu ke bayo ya kan ke positive case tu kamla belum berkentai ya itu ke bawon naga pok ke primary contact room dia berkentai dia berkentai namar pa mangi boro long ki para brio idot kam tang mansu follow ya ka advice jong ke health advisory tang kata hi nginala ban kiar hi ke jimpang kum ke jimpang ke bae dan ke jimpang ke bamla ban penjam ini jimpang lagi besuk manam penjam Dimdan di kuslai ruam tu ngenya Thailand berkat kem kejinga jemut juga bor sarkar dak benda kejingkot kejingkia kejungi kejingkot jingkia jong kadega state kejungi ber khamda me namda kejingkot jingkia jong ying sem jungi ita hi masih juga kwa banong bagim dei banong panik